Acts chapter 27. I'm absolutely convinced the message tonight is very, very important for somebody. Importante kaayong mensahe karon. We're going to wait about 10 more minutes to stand up. So, paminaw palihog. I don't, wako kabalo kinsa ang nanginahanglan nining ang mensahe. But I mean this. This message is going to save somebody's life, I'm sure of it. I don't mean physical life. I mean your spiritual life. I mean your life of living for God. Obviously, I'm not talking about salvation, but importante gayud ang mensahe karon mga ko kamo maminaw. We're going to look at Acts 27 verse 13, and then we're going to look at Acts 28 verse 13, and I want you to tell me if you see what these two verses have in common. Unsa mang pareho nining duha ka verses? Acts 27 verse 13. Kung nana say amen? Tanan manindog. Oh, pray for my Visayan tonight. Help us. Acts chapter 27 verse 13. Acts chapter 27 verse 13. English una. Visay kaduha. And when the south wind blew softly, supposing that they had obtained their purpose, loosing from thence, they sailed close by Crete. Usa diya ngang habagat nga hangin mihuyop sa hinay. Sa pagdahom nga sila nakakuha na sa ilang katuyuan, sa nagabiya dito sila milawig duol sa Crete. Now go to the next chapter. Acts 28, we're going to look at verse 13 again. Now you tell me, unsay pareho nining duha ka verses? Acts 28 verse 13, kung nana say amen? Amen. And from thence we fetched a compass and came to Rhegium, and after one day the south wind blew, and we came the next day to Puteoli. O gikan dito kami milibot ug miabot sa Rhegium, ug human sa uskadlaw ang habagat ni huyop na walay hangin diri. But I think kinahanglan gyapon ang pulong hangin. Diba? Habagat doesn't mean wind, it means south. Kulang ang pulong hangin diri sa, I don't know. Let me look here in the Visayan here. Yeah, walay hangin. Ang habagat nga hangin ni huyop ug kami miabot sa pagkasunod adlaw sa Puteoli. What do these two verses have in common? Sa inyo nakitaan, the south wind. The title of my message this afternoon is, The South Wind Will Blow Again. Kinsa nakasabot sa pulong, what is it? Habagat. Nakasabot mo ang pulong south. You have north, south, east, west. And I have to think here, I don't know which way it is from this area here, nalibog ko, but north is up, south is down on the map, east and west. So Visaya, I'm not going to use this word, I don't know it. Where is it? Habagat, I don't know that word. The south wind, watch me now, listen now. Shh. The south wind will blow again. Magampunot ta, dayon kamo makalingkod para sa mensahe karon. Heavenly Father, we need you this afternoon. Lord, I don't know who needs this message. I know all of us will need it at some point, but I don't know who's going to need it this week or next week. But God, would you fill me with your Spirit as I deliver the truth? Would you guide my thoughts? Would you give me a clear mind? Would you please bless the message? God, I need you this afternoon. Work in our hearts, God. If somebody's getting ready to make a mistake, Lord God, would you use the message to hold them back? Holy Spirit of God, fill me with your power, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Karong hapon, ganahan ko mo storya sa atong simbahan kabahin sa mga oportunidad nga moabot sa atong mga kinabuhi. Kitang tanan ay mga oportunidad mo abot o kita na choice makaangkon sa oportunidad. Can I use the word angkon? Makagamit sa oportunidad or makadumili.
The decisions regarding opportunities come into every life. Let me start with a story, true story ni. Nainumdum ko sa dia bata pa ko, elementary pa, ang among church, nanay, Christian school, dako ang Christian school, dakang students, wala ko kabalo pila, pero dako man. And ang among church, nagatubo gayon. Medyo dako nga building, pero hapit na, I don't want to say that in English, we're about to outgrow the building. Dili maigo ang building para sa among pagtubo sa umaabot. It was very, very crowded. Hugot kayo sulod sa building sa Sunday afternoon service kung ang tanan mga membro sa madali walay junior church sa lain-lain bahin sa property. Kung ang tanan tao nagsulod sa auditorium, hugot kaayo. We needed a new building and because we were growing. But we had another need as well. Our Christian school had a soccer program and a basketball program. And dako gyud ang property sa among simbahan. Hangtod karon dako gayud 25 acres ang property sa akong home church. Allow me to give you an idea how big that is. Kini nga property at bang is about 1/2 of an acre. So kana nga property 50 times. Kana ang kadako sa property sa akong home church dito sa US. Dako gyud. Walay kulang sa space. Pero na sila'y soccer program, pero sa kayong soccer program, maghimo lang sa patag para sa soccer. So we had soccer fields, pero para sa among basketball program, wala may gymnasium. Sabto niyo, gymnasium, basketballan, nga dako, nga closed. And in America, where we live, it gets cold. And basketball is in the wintertime. So dali pwede sama dali sa Pilipinas nga open air ang basketballan. Kinahanglan mag-close, kay tugnaw gayud sa panahon sa basketball. So, nanginahanglan mi o basketballan para sa mong basketball program. Pero kinahanglan pod mi, sa dalit madugay, kinahanglan pod sa bagong auditorium para sa mong church. O sa kadlaw, na ay businessman sa, dili membro siya sa mong simbahan, pero ang iyang anak nag-eskwela dito sa mong Christian school. Kini nga businessman, ang iyang anak nagapil sa basketball team, so siya nagdo sa among pastor, nagyon siya, nakoy offer para ninyo. I will give you the first $40,000 for you to build a gymnasium. Kana ang iyang gi-offer sa akong pastor. Now, maka-imagine ka, excited gayud me. Ang pastor nagtindog ato bangan sa church, nagyon, minindog nga oportunidad. Naitaw nga buot mo bayad sa 40,000. Now, ang gymnasium 40,000 dili mo duo sa tanan. I mean, it's not, I don't want to say that, it's not even close to enough. Kulang dako pa makulang. And our pastor said, but if our whole church will help, and basin magutang mi gamay, makatukod mi sa nindok nga gymnasium. So we started a fundraiser to build a gymnasium for our Christian school, and we also built in the same building some additional space for school classrooms and for Sunday school classes. And then upstairs in the gym, we put a big area for the cafeteria. Kabalo mo cafeteria ang bahin sa school para sa pagkaon. And so they also built a cafeteria in the same building. Nindo kayo, daghang kami excited kaayo, naghatag mi og mga commitments in addition to our tithes. Motabang mi sa matag simana mohatag og certain amount, and everybody made their commitments, and we were so excited. And we built the gymnasium. I was still young, pero nainumdum ko, ako nagtabang sa akong papa. Mura grade 4, grade 5, grade 6 ko. I got to go and help put the basketball floor in. Dali, semento ang basketball floor. Kahoy gayud. Mahal kayo, nindot kayo ang basketball floor. And nainumdum ko ako nagtabang gamay-gamay diha sa gymnasium. And I don't remember how long it took, maybe 1 or 2 years. And the gymnasium was finished. And then, karon ang basketball players na mo, dali na kinala mo ato sa laing lugar aron mag-practice, maka-practice sila dito sa among kaugalingong gymnasium, na mga games sa among kaugalingong eskwela, nindot kayo. But as time passed, kinahanglan gyapon mutukod ta sa auditorium. Pero sa diha ang panahon niabot mutukod sa nagtukod mi sa auditorium,
Ang mga membro sa church sa kamatuoran, gikapoy. Dugay na naghatag para sa gymnasium. Dayon na utang pod, dali maigo gayon. So na utang para sa gymnasium. Dayon, okay, karon mo tukod mi sa auditorium. Ug daghang tao nagtabang pero kapoy na. Just prangka na. Ug kulang gyud ang kwarta para sa auditorium namo. Dili mi makasuho sa professional construction crew. Nagamit mi syempre ang professional para sa mga steel. Pero ang pagtukod sa halos tanan sa sulod, volunteer lang, mga membro sa among church. Ako, by this time, come on in, guy. Hi, Claire. Welcome, Gayo. Dr. Romel's out there somewhere. There you are, Dr. Romel. Ngayong hapon, sir. Nainumdum ko, many evenings. Ako may kuyog sa akong dad. Masing 15, 16 years old na ko. Og niato mi dito sa simbahan. Og ako nagtabang sa pagtukod dito sa simbahan. Dari gamito na ang, unsay tawag ni ini? Hardflex. Dito gigamit na mo ang drywall. I remember helping to put up drywall. Lots and lots of drywall. I loved it. It was so much fun. But what I didn't understand as a young person is, it's not normal how long it took. It took us, I don't know exactly how long, but at least 6 years sa pagtukod sa among building dito. 6 years. Kay, kulang ang kwarta, so volunteer halos tanan. Tugay kayong pag-finish sa building. Napami dito sa daang nga building and naglusod ang among ministry tungod wala mi space para sa pagtubo. Tugay na 6 years at kapin. Finally, na-finish na, nagbalhin na me. But it took a really long time. I learned something at that time. Sabi, batanon pa ko, but that's just the way it is. Kana na lang na, dili ko malibog gabay niya na. Wala ko nakasabot sa tanan details sa background. But I heard a story from the end of my pastor's life. Dr. Hobbins, nana siya sa langit. Nag-retire siya, basing 15 years nila ba? Nalimot ko, dugay na, nag-retire siya, yung anak na himong pastor. But I heard a story. Ang akong pastor, nag-istorya sa tao, kabahin sa pagtukot sa gymnasium, kabahin sa pagtukot sa auditorium building. O kini ang iyang gisulti. He said, nasayop ko sa akong decision sa pagtukod sa gymnasium una. He said, syempre, na tao, nag-offer na ko $40,000. So, lusod kayo mo dumili niya na. Pero mas mayo pagyod kung ako nag-una or kung giuna na ko ang auditorium para sa iglesia. He realized years later, kana nga oportunidad, $40,000. That's over 2 million pesos karon. Ug mas dako pa niya ng panahon na high school pa ko, 20 years nilabay. Over 2 million pesos. So natural, kung ang tao mag-offer kanimo 2 million pesos aron mo tukot sa gymnasium, kay kana nga tao dali membro sa among simbahan. Kanan siya sa gymnasium para sa iyang anak, kaya ang anak, basketball player. O businessman siya, negosyante na siya kwarta. But my pastor said at the end of his life, nasayop ko sa pagdawat sa iyang offer. Bisan murag nindot kayo, dakong kwarta. He said, ang rason nga nadugay gayud mi nagtukod sa auditorium, tungod nag-una ko, or tungod giuna na ko ang eskwela. Now, I am not at all criticizing my pastor. He's the one that said that. I'm telling you the story from what I learned from my pastor. I have preached this, listen to me very carefully. I have preached this since the very beginning of our church, and I'm going to keep on preaching it. Listen to me, Truth Baptist Church. Not all opportunities come from God. May daghang oportunidad nga murag nindot kaayo sa atong pananaw, sorry kayo. Pero dili wala nagikan sa Ginoo. Sa atong mga text verses, the verses we read tonight,
came from the last recorded story sa kinabuhi ni Paul. Ang last story nga kita mahibalo or nahibalo kabahin sa kinabuhi ni Paul. We don't know what happened next. Pero nini nga story si Paul uska binilanggo padulong sa Rome. Kung nainumdum ka sa story, si Paul ganahan mo ato sa Jerusalem. Kaya na siya kabugat, undiya sa kasing-kasing nga magsangyaw sa iyang mga parente, ang mga Hudeo. Kanang iyang kabugaton. O ganahan gyud siya mo ato, pero ang Diyos dali ganahan siya mo ato. Ang balang espiritu balik-balik nagbadlong niya. Ayaw mo ato sa Jerusalem. Dakpon ka? Dakpon gayud ka dito sa Jerusalem. Ayaw mo ato, ayaw pagato. Lain tao nag-warn niya. Ang balang espiritu nagsulti nimo, ayaw pagato po. Wala siya naminaw ni bisan kinsa. See, that is the weakness of a very strong Christian. Strong Christians can be very stubborn. Wala siya naminaw. Niabot siya, si Paul nagingon, andam na ko nga, mapriso, andam na ko, mamatay para ni Kristo. But it wasn't God's will for him to be put in prison. It was God's will for him to stay free. Aron padayon siya magwali, padayon siya mag-start sa mga churches. Pero kabalo mo sa story niya, to siya dito sa Jerusalem, ug sumala sa isulti sa Ginoo. Gidakop siya. He was arrested, taken by the Romans. Now, salamat sa Ginoo para sa iyang grasya, wala siya naglabay or milabay ni Paul. He didn't throw him away. Tanaw, turn with me to Acts 23 verse 11. Ang Diyos nag-uban ni Paul gihapon, bisan na sayop siya, bisan na napakya siya, nagbaliwala siya sa paggiya sa balang espiritu. Ang Diyos nagsaad mo gamit niya gihapon. I'm sorry, my Visayan is really bad tonight. Naglisod ko sa Bisaya. Maybe I should use a little more English. I'm struggling tonight. Acts 23 verse 11. Kung nanas, amen? Yes. And the night following, the Lord stood by him and said, Be of good cheer, Paul, for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome. O sa pagkasunod gabi, this is the night after he got arrested. Ang Diyos na giyon, ayaw pagato. Ato ko gihapon. Madakpon gayud ka. Ato ko gihapon. Niabot siya sa Jerusalem. Gidakop na. Nana siya sa prisohan. Unsa na itabo. Ug sa pagkasunod gabi, ang Ginoo mitindog duol kaniya ug miingon, pagkalipay Pablo, kay maingon nga ikaw nagkapamatuod mahitungod kanako sa Jerusalem. Sa samang paagi, kinahanglan ikaw magsaksi usab dito sa Roma. Paul, nasayop ka, napakyas gayod, pero mogamit ko ni mo gyapon. Kana ang grasya sa atong Ginoo. Aren't you glad we serve the God of second chances? Salamat sa Ginoo para sa iyang grasya nganhi kanato kung masayop ta. So Paul was arrested and nagtindog siya tubangan sa lain-lain Roman rulers, and eventually wala mi time para sa tibok story, but it was decided kinahanglan siya mo ato sa Rome. He would stand ang iyang kaso maanad atubangan ni Caesar, the emperor of Rome. So sa atong story, si Paul nagbiyahe padulong sa Rome diha sa Mediterranean Sea. Look with me, let's walk through the story tonight and see if we can understand what's happening here. Acts chapter 27 and verse number 1. I might just use a little more English tonight. I'm struggling with Bisaya. Acts chapter 27 and verse number 1. Kung nasa, amen? And when it was determined that we should sail into Italy, Rome is in Italy, okay? They delivered Paul and certain other prisoners unto one named Julius, a centurion of Augustus' band. Ug sa diya nga na hukman nga kami kinahanglan mulawig ngadto sa Italia, ngadto sa Rome dito sa Italia, sila mitugyan ni Pablo ug sa pipila ka lain pang mga binilanggo ngadto sa uska ginganlan og Julio. Usa ka centurion sa panon ni Augusto. So nag-start sila sa ilang pagbiyahe. Nagsakay na sa barko padulong sa Italy. But the Bible says as they traveled, we're not going to read every part of the story, but as they traveled, hinay kayo ang hangin. O wala sila motorboat niya ng panahon na, sailboats na lang. Di ka kinahanglan og hangin o maglawig. So hinay gayud ang hangin, so hinay gayud ang ilang paglawig. As they traveled, they came to a place called the Fair Havens. Fair means matahom.
And havens, I forgot the word. Maybe we'll see it in just a minute. Niabot na sila dito sa lugar gitawag Fair Havens. It's on the island of Crete. So they're crossing the Mediterranean. Just like anything else, kinahanglan mag-stop, magkuha sa mga supplies, pasintubig, pagkaon, bisan sa lain, nag-stop sila sa island of Crete. Pero padulong ang winter time sa Mediterranean Sea. Hapit na ang tingbugnaw. O walay barko, naglawig diha sa Mediterranean Sea sa tingbugnaw. Nairason, delikado gayud. Na-change na gayud ang hangin o naidaghang bagyo diha sa panahon sa tingbugnaw. Look at me in Acts 27 verse 9. So naana sila dito sa island of Crete, sa lugar gitawag the Fair Havens. And verse 9, now when much time was spent and when sailing was now dangerous, because the fast was now already past, Paul admonished them and said unto them, Sirs, I perceive that this voyage will be with hurt and much damage, not only of the lading of the ship, but also of our lives. Karon sa dihang ang taas nga panahon napupos na, ug sa diha nga ang paglawig karon makuyaw na, tungod kay ang puasa karon miagi na, si Pablo mitambag kanila, ug miingon nga kanila, mga sir, ako nakasabot nga kini nga biyahe maubanan sa kadaot ug dakong kapildihan. Dili lamang sa karga ug sa barko apan usab sa atong mga kinabuhi. I want you to notice what it says here. It says sailing was now dangerous. Hapit na tingbog na. Wala pa niabot. But bisan kanu sa basin mobot na ang tingbog na. You understand, the seasons are not always exactly the same. This year, rainy season really got delayed. Diba? Sa June, July, August, daghang ulan, the season kind of changed a little bit. So you don't know exactly when winter is going to come. Matag tuig na gamay nga kalinan. But I want you to notice it says sailing was now dangerous. Ang paglawig karon makuyaw na. Diya sa ting tugnaw, nobody sailed on the Mediterranean Sea. It was winter time. That's why they have the expression, they wintered in the port. That means nagahin sila sa tibuok winter. Nagpabilin sila sa tibuok winter diha sa port. Nobody went out from the port. Silang tanang nagpabilin diha sa pantalang nga lugar nga safe man. But they didn't want to wait because they didn't like the port. Dili comfortably kayo ang lugar nga sila naghula, mas mayo kung sila makabot sa lain pantalan sa unahan pa gamay. Pipila ka adlaw rapat magbiyahe. But here we see the man of God, Paul, not just a man of God, but a man who has traveled. Nakasabot siya sa weather patterns dito sa Mediterranean Sea. Paul traveled all over the Mediterranean Sea. O siya nagtindog, nag-warn sa mga tao, this is not the right time to sail. Now listen, he didn't say it's always bad or dangerous to sail. Just karon man, dili ang sakto nga panahon nga mulawig. But look at what happened, verse 11, Acts 27:11. Acts 27:11. Nevertheless, the centurion, that's the leader of the soldiers, nga nagbantay ni Paul ug laing binilanggo, the centurion believed the master and the owner of the ship more than those things which were spoken by Paul. And because the haven was not commodious, meaning dili comfortable, you translate hamugaway, was not commodious to winter in, the more part advised to depart thence also, if by any means they might attain to Phoenix. Notice the more part, we learned about that in Sunday school. Ang kadaghanan. The majority was wrong. The preacher was right. The sailors were wrong. The preacher was right. Any means they might attain to Phoenix and there to winter, which is in haven of Crete and lieth toward the southwest and the northwest. So, na sila sa Crete, kanan sila mo lawig gamay ra dito sa tumoy. Kay mas comfortably dito. I'm not going to read that in Visayan. Nasabtan na ako nagpasabot na tanan. And here's the thing. Hapit na tingbog now, pero wala pa.
The weather was still nice. Mayo pa ang panahon. No strong winds. Walay bagyo. So ang tanan laing tao, nag-uyon. Sayop si po, muadto na ta. Look at verse 13. Look at verse 13. And when the south wind blew softly, supposing that they had obtained their purpose, loosing thence they sailed close by Crete. Ug sa diha nga ang habagat nga hangin mihuyop sa hinay. Sa pagdahong nga sila nakakuha na sa ilang katuyuan, sa nagabiat dito sila milawig duol sa Crete. Notice that the south wind blew softly. On the Mediterranean Sea, it's surrounded by Europe on the north, the Middle East on the east, and Africa on the south. That's the shape of the Mediterranean Sea. Kung ang hangin magikan sa south, kana magikan sa Africa, kana mo dala sa mayong weather para sa paglawig. But if the wind comes from the east, that's what brings winter. So sila tanawa, nindo kayo ng hangin, magikan sa south. This, watch now, here's the message. This is our chance. Let's go. Kini ang atong oportunidad. Ato na ta, tara na. They all wanted to go. And then the wind blew from the south. Nagikan sa south ang hangin. Hinay ra. Ug silang tanan naghuno-huna. Sakto na, ato na ta. But look at verse 14. Naglawig na sila, kay nindo ang panahon. But verse 14, but not long after, there arose against it a tempestuous wind called Euroclydon. Apan sa wala madugay, dihay miabot suga ni ini nga uska unuson nga hangin nga gitawag Euroclydon. Euroclydon was not the name of a typhoon like we name typhoons here. That's not what this is. I used to think that's what it was, but that's not what it is. Euroclydon was a strong wind that came every year at winter time, and it blew from the east end of the Mediterranean Sea across the Mediterranean Sea. O kusog kaayo ang hangin, o kana nga hangin nagdala sa daghang mga bagyo, o kanamo rasong walay tawo naglawig diha sa Mediterranean Sea sa tingbugnaw. Tungod sa Euroclydon, it wasn't a one-time bagyo. That wind came every year. And this year, it brought a terrible storm. Are you ready for this? Kung bagyo mobot diri sa Pilipinas, if we have a storm for 2 days, 3 days, or 4 days with the rain bands, that's a big storm. This storm lasted more than 2 weeks. We're not going to read the whole story, but they couldn't control the ship. They were way over here by Crete. The winds of that storm drove them halfway across the Mediterranean Sea. For 14 days, the Bible says, wala sila nakakita sa adlaw, sa bulan, or bituon. What's the word? Tuyo? Gituyo gayud? Is that the right word? No. What is the word for tossed? Gituya, did I say tuyo? Tuya. They were tossed by the wave. A horrible storm. For 14 days, the people didn't even eat. Nahadlok gayud sila. Wala sila nagkaon. They thought, we are going to die. Mamatay gayud kitang tanan. Watch now. You could travel across the Mediterranean Sea, but it was the wrong time. The south wind blew, sila naghuna-huna. Kini gayud ang atong chance, kini ang oportunidad. Muata na ta karon. But the man of God was right. The time was wrong. Sayop gayud ang panahon. Dili ang angay nga panahon nga maglawig. God was very merciful to them. Malaluy ang gayud ang Diyos kanila. Murag tungod na si Paul dito sa barko. Ang Diyos dili ganahan si Paul mamatay. O ang Diyos na giyon ni Paul, ako mo save kanimo og tanan tawo nga uban nimo. 276 people dito sa barko og silang tanan nabuhi. They all survived. We go to the end of Acts 27. We're going to skip the whole storm and look at Acts 27. Silang tanan nabuhi pero nadaot gayud, nabungkag ang barko. Acts 27:44. Kung nasa, amen?
and the rest, some on boards and some on broken pieces of the ship. And so it came to pass that they escaped all safe to land. Ang uban ang pipilat diha sa mga tabla ug ang pipilat diha sa mga tipaka sa barko ug busa kininahitabo nga silang tanan miikyas nga luwas ngadto sa yuta. Look at the next chapter, verse 1. Where were they? Unsang yuta nga sila, I don't know say, where is this land they came to? Verse 1. And when they were escaped, then they knew that the island was called Melita. Ug sa diha nga sila nakiikyas na, dayon sila nahibulong ang isla gitawag og Melita. So they came to an island. They weren't in Europe, they weren't in Africa, na isla diha sa tunga-tunga sa Mediterranean Sea. Ug silang tanan nabuhi, nag-ikyas gikan sa storm, and they came to the island called Melita. Makalantaw ka sa map, any map, makalantaw ka sa map sa Mediterranean Sea, the island of Melita is now called Malta. Almost the same. Na-change gamay ang ngalan sa island, pero kung maglantaw ka karon, Google Maps na lang, Malta Island, mokita ka, nagyapon. Skip down with me to verse 11. Tanaw unsa kadugay nabilin sila dito sa Melita. And after how many months? How many months? We departed in a ship of Alexander, which had wintered in the isle, whose sign was Castor and Pollux. Uhuman sa tuluk ka bulan, kami migikan. Watch now. You remember why they didn't want to stay at the Fair Havens? Dili sila na maghula dito. Naghula gihapon sila dito sa Melita, pero nabungkag gayon ang barko. Nawala ang tanan shipping, nawala ang tanan karga, nawala ang tanan ginansya, ang ilang kinabuhi lang ang nahibilin sa katapusan. Can I say it that way? They lost everything because they were in a hurry. They didn't want to wait. The wind blew softly. Oh, naihangin gikan sa south. Tala na! But guess what? In the end, they still wintered. Naghulak gihapon 3 months. Dili makabiyahe gihapon. And notice something? Ang lain ship, nagsakay sila sa lain ship, mas bright sila. Kung padulong ang tingbugnaw, sila nagpabilin lang. They stayed. Can you imagine kung ikaw ang tagiya sa ship? Come on, okay naman. Ikaw ang captain sa ship. Maulaw gayon. Maulaw. 3 months, they were in such a hurry, they still had to wait. Naghula gihapon. And now we finally come back to our second text verse. Acts 28:13. And from thence we fetched a compass and came to Rhegium. And after 1 day, the south wind blew. Uhuman sa uskadlaw ang habaga nga hangin mihuyo. Now watch. Here's what I want you to see. 3.5 months before, the south wind blew and they thought, kini ang atong oportunidad, adto na ta. Diba? 3.5 months later, watch now. Naitaw mo kanta para nato? Paminaw. Look at me now. Stay with me. Here's where we tie the message together. 3.5 months ago, na sila oportunidad, pero sayop gayon ang timing. Karon, 3.5 months later, nabungkag ang ilang ship, hapit na gayud sila namatay. 14 days, they thought, we're gonna die. Dakong problema, dakong stress. Wala sila nagkaon, 14 days, kapin. Ang tanan ginansya sa paglawig, nawala. And after 3.5 months, the south wind blew again. Nailain, watch now, nailain oportunidad sa paglawig ngadto sa Rome. Over here, hey, kinamong chance. Hold on, napailain chance unya. Why go now? It's dangerous. Here's the truth I want you to understand. When the south wind blew over here, that wasn't the last opportunity to sail to Rome. The south wind would blow again in 3.5 months. Pero tungod sila nagdali, nawalat sila sa tanan gawasay lang kinabuhi.
Okay, can I apply this to our Christian lives? The message tonight is real simple. Listen to me. Good Christians make big mistakes when we start believing the devil's lie. This is my only chance. It's, here we go, the English expression, it's now or never. Oh, you know that one, don't you? It's now or never. Listen to me very carefully. That is not true. Kung na kay oportunidad, listen to me, if it's not God's will today, that doesn't mean you'll never have another chance. The south wind will blow again. Do you understand what I mean by that metaphor? The south wind will blow again. Watch me now. Napailain na oportunidad sa umabot. Dali ka kailangan maghimong karon kung dali ang kapabuton sa Diyos. Kung maghula ka sa timing sa Diyos, the south wind will blow again, ug sa sunod, walay pagmahay. Sa story ako naging niyo ganiya pagkabayin sa akong pastor. Nag-realize siya sa katapusan sa iyang kinabuhi, mas maya pagyud kung ako nagdumili niya ng offer ug nag-una sa akong church. Are you listening? He wished he had waited. The offer of the $40,000 came at the wrong time kay wala pa gitukod ang auditorium ug mas importante ang auditorium kaysa gymnasium. I'm not criticizing my pastor. I'm using his words. I try to learn from the mistakes that other people acknowledge they made. But how many times have good Christians made similar mistakes in their personal lives? Kadaghan. Ang yawa, muduo, muhanghong sa imong dalungan, kini lamang ang imong tsansa. Why lain? Dili gayud kani mahitabo pag-usab, it's now or never. Naghunahon ako karon kabayan sa batanong nga lalaki nga nagsimba diri sa una dugay na. Talented kaayo siya, bright man good. Pero na siya'y kaagi nga kalibutanhon, sama sa halos tanan. Na siya'y mga bisyo, naglisod siya sa ilimnon, o especially naglisod siya sa sigarilyo. O nag-start siya, nagtubo, nag-start siya, nagbuntog sa iyang mga bisyo. Tayo na'y oportunidad niabot sa iyang kinabuhi. Na siya'y printing nga gapuyo sa laing isla. Dili Mindanao, dool sa Mindanao, pero dili Mindanao, laing isla. O ang iyang prente dito, nag-invite niya nga mo ato sa ilang dapit, mo bisita kanila. O sila nagingon, kami ray mo bayad para sa plete. Muati man mi sa tanan. Pero ako nakakita diretso unsa man ang situation. Hapit na just bago pa siya nag-start nga mubuntog sa iyang mga bisyo. And I knew, kung siya mo biyat dari 2 weeks, mabalik siya sa tanan niyang daan na andan. Siya nagdoon ako, Pastor, nakuha oportunidad mo adto. I said, siyempre, dali ko musulay mo, pugong ni mo, kaya mong kaugaling mong kinabuhi. Pero para na ako, delikado gayud. Nahadlok ko kung ikaw mo adto, mubalik ka sa tanan mong daan na andan. Okay naman, Pastor, okay naman ko, dali man ko. Magsimba ko, giyapon na simbahan dito. Sure. Niadto siya, watch now. Niadto siya kay libre. Now you listen to your pastor tonight. Free does not equal God's will. Kini nga huna-huna, pero sayang kung dali ko mo dawa kay libre. Sayang kung mabungkag imong kinabuhi. Sayang kung masalikoy ka sa kapabutan sa Diyos. Pipila ka pesos, ang Diyos makahatan mo kwarta bisang kanusa. Pero kung ikaw mo, balik sa imong daan sala, balik sa imong daan barkada, balik sa imong daan bisyo,
ang Ginoo makapasaylo, pero dali siya mohatag nimo sa ikaduha nga kinabuhi nga magsulay pag-usab. Naius ka kinabuhi ra nga dali magalabay. Ang buhat na to lang ni Kristo kana ra magadugay. Are you listening now? Wala siya naminaw na ko. And you know your pastor. Isog ko pagwali, pero dito sa opisina, gentle kayo ko. Kamong tanan, kabulong nga tinuod ni anak. Ako naging I said, para na ako delikado gayud ni. He said, okay naman ko, pastor, okay naman. Niyato siya. He was gone 2 or 3 weeks. What siya nagsimba, bisang uska panahon dito. Uban sa iyang pamilya, nagbalik siya sa iyang sigarilyo, nagbalik siya sa limnon. Eventually, nibalik siya dari sa among simbahan. But he was never the same again. He came to church 2 or 3 times and then he quit. Why? Because he accepted an opportunity that didn't come from God. Are you listening to me? Young people, listen to me. Hey, pwede ka mo bista na mo karong Christmas break. Alingaw-lingaw ta. Huwag kabalo ka mong igagaw dito sa laing lugar, dautan. Pero libre, pastor. Sayang. Basta kung tayo ang imong bili kaysa tanhang kwarta para sa plete. Pila ka batanong kinahanglan mabungkag sa dali pa ta mong katon. Ang plano sa Diyos mas mahayo kaysa ato. How many young people have to destroy their lives before all of us realize, pasin ang Diyos mas break kay ka na ako. Truth Baptist Church, free doesn't equal God's will. Pero libre. Is it God's will? Nga naman kini nga lalaki nagubang, nga naman yung kinabuhi na daot. Tungod nagato siya sa bakak sa yawa, now or never. Now or never. It's never true. If it's God's will, the south wind will blow away again. Napailaing oportunidad. Pila ka Diyos nung ama, Diyos nung mga batanong babae, nagbiya sa Ginoo tungod nakakaton sila na lalaki na crush kanila. Huy, huno na siya nga gwapa ko. Kinidalig gayon ito mo pag-usap. Hello? Kini ang akong last chance. That's a lie. The girls, listen to me. Half of the people on earth are boys. Did you know that? Ang katunga sa tanan katawhan, lalaki. Napailain. You find out a boy likes you. It's nailalaki sa eskwela, ganahan nimo, nai-crush ka nimo, hung matunaw imong kasing-kasing. Oh! Ug ang utok pod matunaw. Kini akong chance para sa tinuod gugma. No, kini ang imong chance para sa kinabuhi nga gubon. You're 15 years old ug mangita ka og tinuod gugma. Hello! Yeah, teenage boys nangita ko sa uyab. 14 years old na ka. Wala ka kabaloon sa paglabas para sa imong kaugalingon. Imong mama naglabag kiyapon para nimo ug nangita ka sa tinuod gugma. Hey girls, I got some advice for you. When you see your dream boy, your crush,
He's so handsome. Oh, guwapo kaayo siya. I love his smile. Maybe you should check his bedroom. If he doesn't know how to wash his own socks, do you think he really is going to take care of you? Kung dali siya magpasa, kung dali siya magpasa siyang mga assignments sa eskwela, nga naman ikaw maghunahuna nga siya magwork nga makugihon aron mo pagkaon kanimo og imong mga anak. Hello! Kini ang akong tsansa. Listen to me, girls. The south wind will blow again. And it'll probably be more guapo next time. Okay. How about this one? Pila ka mayong Kristohanon nagbiyat sa ilang simbahan aron mo daw sa trabaho diya sa layo nga syudad. Ang Diyos mihata kanila sa church family. Are you listening? Ang Diyos mihata kanila sa church family. Ang Diyos mihata kanila sa pastor nga naiguman nila, mutabang kanila. Ug naay oportunidad mag-work dito sa Manila. Has anybody paid attention? Have you ever noticed ang tao nga gikan sa dapitan moadto sa Manila, they all come back eventually and say, I hate Manila? Mahal ang tanan. Wow, nindo ang Manila kay dako ang sweldo. Oh, og dako ang presyo sa tanan. Pila imong gitigom? Wala! Amen! We got to stop believing the lie that we have to go somewhere else for God to take care of our needs. That was our Sunday school lesson this morning, wasn't it? It's now or never. Ang akong igagaw sa Cebu, nagyong na oportunidad, maka-work ko dito, nindo ang sweldo. Asa ka magstay dito, wako kabalo. Pila ba ang abang para sa boarding house? Oh, wako idea. Oh. Nabay mayong simbahan dito do sa nyanang dapit kay mahal kayong plete sa Cebu. Wako kabalo. I'm sorry. There's a very rude English word that I want to use right now, so I'm going to. Duh! Ang Diyos nagbutang sa nindot nga butang. Diri sulod sa imong ulo. Kitawag utok. Nindot kayo kung ikaw mo gamit niya na sa dali pa ka magbalhin sa Cebu. Hey, nakaidila. Pwede ka mong story sa uban nga naghimo na niya na. Kamusta man? Hello! Pero mas dako ang sweldo. Mas kamay mong utok. Okay, here we go. Here we go. Ready, young people? How we doing tonight? Okay, pata? Higala pata? And by the way, paminaw, kung ikaw na sa yop nga, kung gihiskot ka ron, wala ko nagwalik kanimo, pwede ka mag-aim ron ng laing tao kabalo nga saktong pastor! How about this one? Pila ka maayong Kristohanong batanon nga nagalagad sa Diyos diya sa ilang simbahan, pero mo drop sila sa tanan aron mo dawa sa oportunidad gikan sa ilang ante nga mag-eskwela sa secular university. Ako rin mo bahid sa tanan. How many times has that happened? Daghan. Ako, ay mong ante na dito sa Davao. Mong ante na dito sa Iloilo or Cebu. Hey! Ako mo bayad para sa mong eskwela. Pwede ka mo ani dari, nindo kay na mga scholarship. Ako magatiman sa tanan, pwede ka magstay sa akong balay. Ako pangutana, unsa religion sa imong auntie? Catholic gayud siya. Oh. Murag siya mutabang nimo mo sunod sa Ginoo, di ba? Oh, I just got real quiet, didn't it? Not all opportunities come from God, ladies and gentlemen. Dali ang tanan mga oportunidad magikan sa Ginoo.
Listen now. The south wind will blow again. Wait for God's timing. Paghula sa timing sa Ginoo, mas mayong iyaha kaysa imo ha. Be very careful. Listen to me now. Kung oportunidad mo buot, oh, pwede ka maghimot ini. O karon lang, do or die. This is your last chance. I just lost the English expression I've been using the whole sermon. Now or never. You listen to me. Any opportunity that's now or never is almost certainly not of God. Because God encourages you to wait and be wise and think and count the cost. If you have to decide right now, the decision should already be made. Dili ko mo dawat niana kay pugsong ko mag-decision karon. I don't do that. Are you listening to me? Pwede ko magprangka ninyo? Pwede ba? Since I'm always so gentle and, and not frank. Okay, here we go. Let me tell you why most Filipinos stay poor. You can't say no to a good price. Now or never. Nice sale sa sapatos. Normally 150 na lang. I have to buy them. No, you don't. You have 43 pairs of shoes at home. But in 3 months, kinahanglan palito na ko. Then wait 3 months. The south wind will blow again. Your pastor has 2 pairs of shoes. These, actually the other ones, but delete magamit, naot nagyod. My dress shoes and my tennis shoes. That's it. So don't give me this, well, Pastor, you don't understand. You're an American. You have money. You have more shoes than I do. The difference between me and you is you go into all the ukay-ukays even when you don't need clothes. Pero ako niyagi, og naging 20 pesos na lang. Do you need clothes? But Pastor, it's now or never. Then mas mayo never, napakay kwarta. Me and Mom Ruth, we can fit all of our hanging clothes in a closet this wide. So do not tell me about the American doesn't understand. If you don't need clothes, don't go in the ukay-ukay. Kamusta ta karon? Higala pa ta? Now or never, mas mayo never. Asa man ko niyan ang mensahe. How about this one? Pila ka Kristoano na dakong utang tungod na dakong abutang for sale. Pastor Mike, I saved 4,000 pesos. Yes, and you now have 20,000 pesos of debt. Hello. You didn't save anything. You lost money. Are you listening? I was shocked. Years, probably 5 years nilabay. Nagsalud ko dito sa Palaran. Na pamilya, walay tao sa ilang pamilya dari karon, pero na-shock na yun ko. Kini nga pamilya, pobre gayud. Daghang bata. Pobre kayo. O ang papa, niabot. Samtang ako nagbista sa bata, ang papa niabot, nag-drive siya sa motorcab. May video key screen. Tuwa ka dako ng speakers. O siya nagkuha, nagsulod sa balay. Kini mga tao, walay kwarta para sa panihapon ugma. Unsa man ni? We all know, na on sale, o pwede mag-utang. Now or never. I have good advice. Never.
I don't have money because I'm an American. I have money because I don't spend it when it's in my pocket. Now or never. Hey, the south wind will blow again. If God wants you to have nice shoes, He can give them to you in 3 months when you need them. Now look at me. You know me. I did not buy these shoes until the old ones were getting holes in them. Tinood? Now or never. It's a lie of the devil. The south wind will blow again. How about this one? Are you ready, guys? Young men, kung mga wala pa namin nyo. Pila kanindong nga lalaki. Naguba gayon. Turang daotang babae, nagdoon nila o nag-offer sa ilang kaugalingon. Ako mo paggamit ni mo. Kung ganahan ka, okay naman ko. And the young man thinks, kini akong tsansa. Akong tsansa. Gupon ang imong kinabuhi. Gupon ang imong kinabuhi. Kadyot lang ang pleasure. Taas kayo ang pagmahay. O pamina, ang Diyos mo pasaylo. Ang Diyos mo gamit mo pag-usap. Pero, magmahay gyapon ka, dugay na. Dugay pa, I'm sorry. Are you listening? Brother Hiles told a story. See, Brother Hiles, World War II, he was a paratrooper. Kabalo mo paratrooper? Ang tao ambak. Ang tao mag-ambak gikan sa airplane. Na parachute, paratrooper, trooper is sundalo. Paratrooper, he was a paratrooper dito sa World War II. Dili wala gyud siya gipadala nga to sa guba. Ang Dios kabalo ganahan kinahanglan gamiton niya nga pastor sa umaabot, so God kept him in America. He never got sent. Wala siya naglikay pero what gyud siya gipadala. I think he was used as a trainer. Hanas kayud siya magpilo-pilo sa mga parachutes, so gigamit siya nga uska trainer para sa laing sundalo nga niadto dito sa guba. Pero paratrooper siya, handsome siya. Nagsuot siya sa uniform. One day, na siya permission nga mauli basing 1 week at wako kabalo sa tibok story, pero na siya leave. Makabiya siya sa iyang base dito o makauli siya mubista sa iyang mama. Iyang papa paluhubog dugay nawat na. Niabot siya, nag-fly siya. Niabot siya sa airport. Nagsuot siya sa uniform. Ug ngay gwapa kaayo nga babae nagdul kaniya. Ug nag-offer siyang kaugalingon. Ako muhatag kanimo sa nindo. Da ako nga kalingaw-lingaw unyang gabi kuyog ta. And Brother Hiles, wala pa namin yun. Nagtanaw kaniya, nagingon, ako, mao, ang anak sa Diyos. Ug naglakaw siya. Gentlemen, get away from wicked women. The Bible says in Proverbs, her house is the way to hell. Ang iyang balay, maungdalan sa impyerno. That's not talking about mawalay mong kaluwasan. It's talking about your life will become hell on earth. You ever heard that expression? Keep yourself pure. Si Pastor Mike, nakoy sayop sa akong kaagi. Start now. Pure. Gikan karod. Not all opportunities come from God. Kung naay oportunidad nga mo, babag nimo gikan sa simbahan, kana dali magikan sa Dios. Kung naay kay oportunidad nga mubabag nimo, dali na ka makasoul winning. Pastor Mike, magsimba gyapon ko pero dali ko makasoul winning. That opportunity is not from God. The devil's trying to stop you from being a soul winner.
By the way, that's why we have soul winning on Saturday and Sunday. Kaya na yung mga tao maglusot sa Sabado, pwede Domingo. Na yung mga tao maglusot sa Domingo, pwede Sabado. Or kung dali, pwede ka na. Mangita mi sa laing schedule. Watch now. If it puts you in a position where makanunayon na ipagtintal, kana nga oportunidad dali magikan sa Diyos. Now, anywhere you work in the world, there will be some temptation. I'm not talking about that. But if you're in a place where there's constant alcohol, dili ka na magikan sa Diyos. Na ipagsayaw, that didn't come from God. If it stops you from walking with God, Pastor, I'm just too busy to read my Bible. I don't care how much, wakoy labo unsay kadako sa imong sweldo, dili ka na ang kapabuton sa Diyos. I'll be honest, I don't know who needs this message tonight specifically. All of us will need it in the future, sigurado. But I'll bet, murag, na itaw, this week or next week, na nakay job opportunity. Wika magkunhuna, mindo kayo ni, dako ang sweldo. Ang Diyos maglantaw, pero wala ka nagikan ako. Maguba ang imong pamilya samtang ikaw makuha og dakong sweldo. Mabungkag ang imong kaminyoon. Pero dako ang imong sweldo samtang ikaw mag-inusara diha sa balay. Nainomdom na ko dugay na pila ka tuig nila baywa ko nainomdom kanusa. Naghati ko og tambag sa uska babae, wala na siya diri karon. Siya nangutana, Pastor, pasing na ko opportunity mag-work niini nga lugar. I said, okay. Pwede ka mag-interview na lang, pero nakoy hangyo, palihog. Ayaw pagdawat sa iyang sa job, kung siya mag-offer, ayaw pagdawat hangtod mo storita pag-usab. It doesn't mean I'm trying to control her life. I'm just trying to give some good advice. Pasi mo kita ko sa peligro, dali makita niya. I said, palihog. Kung siya mag-offer ni mo sa work, dito sa interview, pagbalik, mag-storita pag-usap. Sunod panahon, nakita ko niya. Kumusta ang imong interview? Oh, nindot kayo, nagdawag ko sa job. Wow! Yeah, what na siya dere. Are you listening? Now that wasn't the only reason, not by input, but are you listening to your pastor tonight? Dili ang tanan ng oportunidad magikan sa Diyos. If you can't be faithful to church and take the job, don't take the job. Ang Diyos na pailain, the south wind will blow again. There are lots of jobs in the world. And God's not looking for a job. He can make a job for you. He can bring a businessman from the Polo to start a business in the Pitan just for you. Did you know he can do that? Yes, he can. Yes, he can. I love what the Bible says about God leading the children through the wilderness. It doesn't say he showed them the way. It says he made a way through the wilderness. I beg you. Sa dali pa ka mo dawat sa trabaho, sa dali pa ka maghimo sa dakong decision kabayan sa dakong gasto. Pastor na lang sa nung pastor. Kabalo kaya ka na ko, dili ko magsulay mag-control animo. If you decide to ignore my advice, I'll still love you. Uban ninyo nagkabalon, tinood ka na. I'll love you. I might go home and cry, but I'll love you. Your pastor's cried a lot of tears. Palihog. Let your pastor help you. The Bible says in Proverbs 11:14, where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors there is safety. Diin walay tambag ang katawhan mapukan, apan diha sa kadaghan sa magtatambag adunay kasiguruhan. Listen to me now. Don't believe the devil's lie. Now or never! No. The south wind will blow again. Napailain oportunidad. I believe this with all my heart. Somebody's life depends on this message tonight. I believe that. I don't know who you are, but I believe that. Hinay sa paghimo sa mga desisyon.
south wind will blow again. Every head bowed, every eye closed.